ladies and gentlemen. I was very happy to be here in October 2016 for the start of the construction of the works for this project. And today my pleasure is even double when I can see that it has been brought successfully to its end. And all this to the benefit of local population. In less than 2 years, more than 13 kilometers of the sewage has been renovated, including some critical points, as Mayor mentioned. And also the network has been extended for additional 12 kilometers to the areas where there was no sewage before. Почитуван градоначалник Димитриевски, почитуван министер Дураки, почитувани дами и господа. Навистина ми беше задоволство минатата година, минатиот октомври 2016 година, да бидам присутен во Куманово за одбележување на почетокот на градежните работи за овој проект. Додека денеска моето задоволство е двојно поголемо, кога гледам дека градежните работи успешно се завршени и сето ова за доброто на локалното население. За помалку 2 години, повеќе од 13 километри на канализациона мрежа беа обновени, вклучувајќи ги некои критични точки, како што впрочем беа споменати од градоначалникот. Сето тоа исто така вклучува и проширување на канализационата мрежа за дополнителни 12 километри, посебно во тие предели во Куманово кои што не биле покриени со канализациона мрежа во минатото. Индерувар кретари комуна Сезоти Димитриевски, индерувар министер Дураки, тендерувар Сонја Дезотри. Kisha kënaqësi të jem këtu në Kumanov, tetorin e kaluar në 2016 për fillimin e punëve ndërtimore për këtë projekt. Kurse sot, kënaqësia ime është 2 fish më e madhe, kur e shoh se punët ndërtimore janë përfunduar me sukses. Edhe gjithë kjo për të mirën e popullatës lokale. Në më pak se 2 vite, më shumë se 13 kilometra të sistemit të kanalizimit janë rehabilituar, duke përfshirë edhe disa pika kritike, ashtu sikur u përmendën nga vetë kryetari Kumanovës. Gjithashtu edhe rjeti i kanalizimit është zgjeruar për 12 kilometra plotësuese, sidomos në ato vende në Kumanov të cilat më parë nuk kanë pasur sistem të kanalizimit. Together, we managed to improve municipal infrastructure for collection of wastewater. This means that more collected wastewaters are now transferred to the wastewater treatment plant. This project, in which the EU invested more than 3 million euros, improved the quality waters here in Kumanovo and Picinia rivers. It also improved groundwater and soil, but most importantly, it reduced the risk for citizens' health. So I would like to use the opportunity to thank all the actors that contributed to this success. The ones in the front lines who did the actual work on the streets, and the ones behind the scene who dealt with the necessary administrative work. Денеска, заедно можем да кажем се дека сите ние успеавме да ја подобриме општинската инфраструктура за собирање на отпадните води во вашата општина. Што значи ова дека повеќе собрани атмосферски води сега ќе може да бидат пренесени во адекватна пречистителна станица. Овој проект во кој што Европската унија инвестираше повеќе од 3 милиони евра го подобри квалитетот на водата тука во Куманово, меѓутоа исто така и водата на реката Пчиња. Исто така го подобри квалитетот на подземната вода како и на самата почва. Меѓутоа тоа што е најважно да се напомене е дека со ова се намалуваат ризиците по здравјето на самите граѓани. Дами и господа, ви сакам да искористам ова можност да им се заблагодарам на сите чинители кои што придонесуваа кон овој процес, посебно на оние кои што беа на првата линија од работите, кои што всушност ја направија самата работа на терен, меѓутоа и тие зад сцената кои што всушност се занимава со неопходната административна работа. Невесот се баш потечив ја ритм че да промирсоњ инфраструктурен kommunale për grumullimin e ujrave të zeza. Dhe kjo do të thotë se do të grumbullohen më shumë ujra të zeza, të cilat tani do të mund të transferohen në stacion adekuat për pastrim të ujrave. Ky projekt
në të cilin Bashkimi Evropian ka investuar më shumë se 3 milion euro, ka përmirësuar kualitetin e ujit këtu në Kumanov, mirë po edhe në lumin e Pqinjës. Gjithashtu ky projekt ka përmirësuar edhe ujin nën toksor si dhe vetë tokën dhemën. Mirë po ajo që është me rëndësi është se ky projekt tani ka zvogëluar rreziqet për vetë shëndetin e qytetarëve. Do të kisha dashur ta shfrytëzoj këtë mundësi që t'ju falenderoj të gjithë aktorëve që kanë qenë pjesë të këtij procesi që kanë kontribuar në të, sidomos ata që kanë qenë në vijën e parë, të cilët të vërtetë kanë bërë punën kryesore vetë në terren, mirë po ata që kanë qenë mbas skenës që janë marrë me punën e nevojshme administrative. The project we are closing today is only part of a very substantial EU assistance for the environment. Support for this sector will remain a priority also in the future. Almost 130 million euros have been set aside for the country for the next period, 2014 to 2020. The protection of the environment is our common goal, and we can achieve it only through joint efforts. The EU will remain ready to assist positive initiatives in that regard, and thus work together with you on ensuring a better future for all of us. Thank you. Овој проект кој што завршуваме денеска е само дел на една сеопфатна важна помош од страна на Европската унија која што е наменета за секторот животна средина. Давање поддршка на овој сектор останува и понатаму приоритет во следните години за Европската унија. Скоро 113 милиони евра веќе се ставени на страна за вашата земја, за Република Македонија во следниот период 2014-2020. Заштитата на животната средина е наша заедничка цел и можеме тоа да го постигнеме само преку заеднички напори. Европската унија останува подготвена да помогне со други позитивни иницијативи поврзани со овој сектор, за да можеме да работиме заедно за обезбедување на подобра иднина за сите нас. Ky projekt të cilin e përfundojmë sot është